أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربي يسر ولا تؤثر، ربي تمن بالخير. آمين يا رب العالمين. وحمد مزاح الله pripadne единствено Мария Кјара чијаски Аллах еске тебареке ва таала касамен обожавине каскамен самари бадету смерине. Хамдулиллах субханаху ва таала окова кога ситено јекеме единствено маъбуди каске олескере робија секоја врстата ибадети морат усмеринен. Хамдулиллах тебареке ва таала о господари епувија коро хеме небеса скоро хема давасо и машкари оленде. Хамди кера алеске тебареке ва таала ярачија амаре душа коро амаре срце скоро амаре акенгоринца коринца судикаја амаре каненгоро која со шунаја. Хамди кера алеске тебареке ва таала окова која со ярачија адалес коро са мен судикаја хем со надикаја. Хамди леске тебареке ва таала окова која со обичалгам ге неизмерна благодатија Полинде со амену живине, нека рескоро тебареке ва таала салавати им селами упрако амаро најшука ресули, упрако амаро најпримерно учители, упрако мануш кога со сине живдо Кур'ани кога со пиргаки пув, окова касо Аллах тебареке ва таала бичалгјали ти калела та розулуми е куфренгоре ме ширкенгоро тингарла мен ко нури теухидескоро о Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем упрако лескири племените им частно фамилија упрако лескере племените им частна мала хем упрако сао муслимајна. Аллахуме амин. Авдиви иншалла каду жнавен пандеке сахабеа каскоро живото шај некој повеќе амендар шунгја или читингја познато сахаби ко муслимајна, познато сахаби ко умети, познато сахаби ко сахабија сине, ко табиина, ко едбау табиина, инсани кога со таро плод тикне берша скроз посветиња пес кој бадете Аллах еске тебареке ва таала агар со сине пикуи исламеске ко секоја аспекти сине пикуи исламеске а најповеќе сине пикуи исламеске ко џандипе сахаби кога со чачипаске одгојмо кој касавко семејство кога со одгоњале дај која со сине богобојазно дат кога со сине богобојазно инсани кога со сине твакирав советнико јавере сахабенге, битна сахабенге, советнико халифенге, сахаби кога со историја која забележено да лескоро живото познато тано овсаро писари е објавакоро. Описари е Кур'анескоро азимушан. Зеид ибн Сабит ради Аллаху анху. Зеид ибн Сабит ради Аллаху анху или ки историја муслиманенге познато саро писари Кур'анескоро или описари е посланикоскоро алейхи салату васелам. Ани харини буто дована не тикно надимак. Тове то писаре Кур'анескоро окова кова со капишинел о Кур'ани кова со објави мој посланикоски алейхи салату васелам одолеске требало тове хем учимо, одолеске требало тове хем доверливо хем требала тове буд паше посланикој алейхи салату васелам, а воедно секова јек куранско аети кога со реслела ко посланикој алейхи салам офтано прво од ова кога со џанелале хем пишинелале, а воедно им сикловалале. Зеид ибн Сабит ради Аллаху анху и черена кале динескири кога со светиња хема канада светинела јако преселиња кога керела пелафи башо знаење џанела пес каске требалате керел пес лафи која ќе лапе лафи башо знаење башо Кур'ан, а давајте но Зеид ибн Сабит ради Аллаху анху дуито берш палаки хиџра од кого посланикој алейхи салату васелам керја хиџра тари Мека ки Медина. Џанена тумен сарсине о прва дивеса о прва масекија о берша о прво берше посланикоски алейхи салату васелам ки Медина. Спременила песи прво битка и битка на Бедр. Сао улице перде са улице гужва, ем со случај нелапе со посланикој алейхи салату васелам ко последна моменти е битка кере, кого сахабија саредиме ко Сафија, о посланико салаллаху алейхи васелем пирела, ем керела убит
o Safi muslimanenge. Tu men janena дека чак кога ќе дена песна муслимајна ки битка да Safi испренена ле сине право. O poslaniku alejhi salatu vesselam sinele je kopije baro em испренела сине o Safi, а па чак да кој по англе, кој по палк холале сине poslaniku alejhi салам право товол o Safi. Последна минутија пред почминали битка o poslaniku alejhi salatu vesselam Шивола е кијак, нели, дикела дали сај уреду пред ки битка, пред те почминен, дали спремно сахабија, дали тано са шукар, ем квадла последна минутија, а волалиске о Зейд ибн Сабит. Ради Аллаху анху, тикно, ем учена кја вакена ваку ибн Хишам, лески рисабија сине побари леста. Лески рисабија, кола ја со алоко посланико алейхи салам, сине побари леста. Влечинела лапеја, ема вола обда, по посланико алейхи салам. До ближингја пес леске, посланикоске салалаху алейхи васалем, вакерела леске, кога два вакти ја гјарени вакерела песине, кога некаске си кавеа то љубов. Вакерела леске курбаните да втуке медаја, ме даде ја Ресулаллах. Вакла, мук вакерела ме животојат, те бори нама баши то живот. А вакерну чејна ке наснеде ниде шутрин берш. Ниде шутрин берш. И сабија побари лестар си керлала ко вас. А вола влечинела. Ема посланико али сајато сам го шингале, лелале песте, ема вакергјале ске добро, вакла, Зейд. Само вакерла кава пути, нај, тава минца. Вакла ја Ресулаллах. Вакла, мен со муслимајна си ем спремна. Бит каке? Вакерла мен кажа, те бори на мен. Вакерла оја, ама кава пути кирането ту хере. Соске ту наштирите те боринето, ту си антикно. Леске адава сине ахи, о најбаро товар со пхираѓако по колин. Кава вакер леске адава посланико алейхи салам. Ниде шутрин беш вакерату мен ги сире. Ниде шутрин. А и дајлески пала лести дајангале. Емо виранела петаро посланико алейхи салам, моратолеске послушно. Влечинела писабија, ем джала песке хере. И дајлески панда позар разочари ми лестар, со налелале посланико алейхи салам ки битка, и ранела појда подале се хере. Гушинела ле макла маси керин туве мочео. Ако акла канана бурингјан тут кабајрове, каборине тут сигурно. Ова хи влечинела писабија, ем джала песке хере. Ресела хере о Зейд ибн Сабит ради Аллаху анху, ем дикен амаре сахабија, дикен амаре предходникија, каске копике градингја пе сакавадин. Ке буквално смисла ленге копике градингја пе сакавадин. Ниде шутрин бешела те размислинел, цар овте поможинеле муслимане. Цар овте овол корисне муслиманенги. Размислинела. Те джал те боринел песленцар нашти овтано тикно. Ама овтано оја тикно ко берша, ама ки годитано. Вакла сар ме товав корисне муслиманенги. На мангава вакла ме те бешав керо муслимајна те боринен пес, о муслимајна те керен разни ибадети, амандар не са во корис. Нај. Ме давава керава косао дерсија. Секова јек сахаби синеле пло тан ко джемати. Хем сине битно ко джемати. Соске од ова ола си кагеле ахи педелоја. Педелоја си каге козом ола поможинге на самој сахабин која дава вакти. Шејте вакерав умете. Умете козом ола поможинге. Ниде шутрин беш. Дженнали суавдалиски ки идеја. Вакла савули ибадети мангетано најшукар те керав со народела берша. Ма толтикно. Ма те спречинело берша. Вакла джанава саву. Ме коа мучејнако. Калав знае. Емо долеја вакла мека поможина во мете. Почминела ахи те учинол. Те разнаени. О Зейд ибн Сабит. За кратко време вакерла педајаки. Мидај. Вакла која киранут по посланико алейхи салам тари битка. Шали вакерла тутингаре малесте? Хем те вакерелеске дека ме ка почминавте учинавте лав знаен?
Макакин гаравто бе мочо. Акла ми да имере шингум. Пошто месиум тикно, ем нашти джаве муслиманин царко битке, тогаш акла мека поможинавлен ме джан дипае. Ме калав знае нева крила ми да и како риснав е муслиманен. Браво бе мочо. Ем агјада акла требала. А чачи паске ва кирло кова солела знаенета и силе награда сар джихади коанаве Аллах ескете бареке ва таала. Аллах ко хадисе посланикоски алейхи салату ва салам. Акла оја ми дај. После кратко периоди лела ли дај, ингарла ли ко посланико алейхи салату ва салам. А пред која да ви делески ли клюда ко по племе, хем ва керела акавам лочаво о Зеид. Овка почминил терел исламско джандипе. Па шукартано акла сари не аменте подржинале која дава. И клиле племичи која дава вакти ахиола јарсине, сари не заедно. Хем ва керена кламен ковалеске пико. Особ требола товол телел знае не само нека продолжина мен ковалеске пико. Ем чачи паске синелеске пико. А катар лаја јекте ва керав поука. Ако мангија не саво терно, те джалангле, телел знаен, те бавинел пе джан дипае. Ем на джанавасо. Джабетано амен само те мангадава. Ако амен на поможинале која дава. Те поможинале ко секова аспекти. Те шајов товол успешно. Джанло мануш. Ки крај када вале скоро знае не ки трола менге ки кори сари ненге. А гјарено муслимајна поможинена сине манушенка сте со дикена дека и си материјалите керел пелеа бути. И си капацитети те керел пелеа бути. Емо долес календари криле хафазијада, факихијада, учењакијада, ем на джанавасо. Ингарла ли дај, ко посланико алейхи салату ва салам Зеид ибн Сабит ради Аллаху анху, ем ва керела. Ја Ресулаллах, ангимту ке ме чаве Зейде. Дали ва керела шај, те шунеле сар ов читинело мусафи. Вакла, суджанала, вакрало посланико алейхи салам, лескере дај. Суджанало Зейд. Ем вакла ли дај. Джанела ефтавардеш сурета ро Кур'ан. Ефтавардеш суре джанела таро Кур'ан. Шунле ја Ресулаллах, сар читинелален. Емо посланико алейхи салату ва салам, леле Зейде ибн Сабит радијаллаху анху, ем ва керела леске, ајде тернеа почмите читине. Па почмунавате читине ло фахи, Кур'ан. О посланико алейхи салату ва салам, након со чинавјален ва кергја. Читинела ѓарени Кур'ан, шуне нака изјава. Сар со Џибрил алейхи салам, кога ало мангја ѓар објавингјале. Хем керела паузе кога читинела Кур'ан, баш ко те сотребола те керел пес пауза, хем те размислинел пес баше Аллахе скоро келами. Значи не само те читинел. Сар со Џибрил алейхи салам ва кергјале посланикоски ов читинела лагјар. Хем ко чити бе пауза керела баш од отеко те сотребола те керел пем те размислине баш од ова куранско ајети. Вакла чачи паскја кале тик нестар. Ковол хајри умете. Вакерло посланико алейхи салам. Хем дикен со вакла алейхи посланико алейхи салам. Вакли дај дичинела пели дај субханала. Вакла ја Ресулаллах. Обушукар джанела те пишинелем те читинел. Вакерло посланико алейхи салату ва салам. А ѓарине акава мару мети гело англе. Амен. Не требала само те шуне се зеидески историја. Исо кергјо Зеид ибн Сабит. Него требала поука те да сара мен требала те живина. Сара мен о муслимајна требала те живина. Еми дајле скирва кала ов джанала ја Ресулаллах те читинелем те пишинел шукар. О посланико алейхи салату ва салам иранела песко Зеид ибн Сабит ем вакерела леске. Тернеа. Цикло ебрејско чип. Која бичалена манге о јаудие. Писмија. Беа да ја чип на пенџара. На неман дорберба некој те читинел манге со пишине на манге. А меда која кира навленге, мора киленгири чип те пишина. Мора некој те поможинел макадава. Цикло ебрејско чип.
За кратко време, циклувало да ече. Хем дикена кана со оволо. Ово воло прво мануше посланикоскор алейхи салату вассалам. Кога на писми е посланикоски опчити нелален. Со пишнелако писмо. Кога посланико мангела повратно писмо или те повикунил таро покајање некас, опишнело писмо. Ова кладеско опишнело ќе да ја чип. Дали џанеја козом требалаtovе доверливо ко посланико алейхи за да те керакава? Хем козом требала те вредине ту за да те керакава? Бу требала. Дикен ли отикно? Зейд? Сабија? Дикена ли суло? Вакерало Омери ради Аллаху анху. Којектаро пе худбу. Уклило ки худба Омери ради Аллаху анху. Омери не е кој било. Офтано о посланико алейхи салату вассалам Ебу Бекр па џанела по Омери авала. А да ни редица. Хем уклило ки худба. Хем вакер го посланико сам тари худба. Значи која ту замислин Омери ки худба која гужба. Емири ахи халифа. Хем вакерала. Се сахабенге. Кој мангела телел шеријаско знаење башо Кур'ан, не калел таро Зейд ибн Сабит. Кој мангела те сиклел нешто башо фик, не калел таро Муаз ибн Џабел. А кој мангела нешто те сиклел башо шеријатско право, башо делибе имот, не кавел манде. Макерло Омери ради Аллаху анху. Џанеали кола сахабија сине џивде ко хилафети омерески. Коли знаење. Ем ту клоло Омери халифа те вакерал кој мангела шеријатско знаење башо Кур'ан. Не калел таро Зейд ибн Сабит. А кајтано ахи знаење, огромно знаење. А сарно е тоа знаење. Кога си клило евреско чипа олава клаа ја Ресулалlah, меси клилумо до ја чип. Пази на као. Меси клилума да ја чип. Мешајте пишинаве, мешајте читинав. Емо посланико алейхи салату вассалам вакерала алеске. Акана, пошто ту си јар мо писари, ту пишинеа писми амле, акана мека чивав ту те ове писари Аллахескере китабеске. Аллахескере китабеске. Авала ете посланикоски алейхи салам. Ова керала алеске пишинувале. Пала авала ете посланикоски алейхи салам. Ова кле Зейд пишинувале. По време Бубекреске ради Аллаху анху, кога муслимајна сине сложна, о мусхафите кеден, ов сине јектаро мануша, кога со кеден го мусхафие. О Зейд ибн Сабит ради Аллаху анху. По време Османеске ради Аллаху анху, кога кергеле колил, о мусхафи. Ов сине јектаро дола, кога со кергел дова. Џаненали коватано да ве манети, кова два парое манети тано. Козом требала да леске знаење. Авдиво манушу учинена ахи. Учинена авдиве. Ем за да те ден фетва, буда рана те ден фетва. Сој сар. Фетва те ден. Матева ке рабтке те пишине Кур'ан ту. Те пишине Кур'ан. Аллах ескере лафија те пишине. На постојано те грешингја. Џанеа која џанеа нека старо грешке опо некоја шахи опкајтано на еко кефи шете грешинал нешто го пиши. Лесте на не одоваи. Ко кефи на не, ко кефи на не. Посланико алейхи салату вассалам која нека скачивалја да ве манетите завршина дојтано професионално кердо. Бизо сумнахи. Allah kata zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Akawaitano kitabe kole ste sumna nane. Upasve manushenge kolenge ko ta sotaro Allah darana. Nane sumna de kadai precizno stahi pishimo. Zaid ibn Sabit radijallahu anhu. Ye ek dive janen ale sari nelo sahabi ahi. Le starsiklo bena dini be ahi. Ye amadi kola. Of dikla e generația angla peste au sinetikno. Dikla len angla peste sarola tva kera uspinena kolendi be jan dipeko ko bitke hem ko bogobojaznost. Ovda arakla potan kotetan ole skorotan. Kokova pole ov shate chekorinot. Advaitano bud bitno. Bud bitno tano kokova pole o manut
Шај те че коринелем те аракелпес од те коте со треба да те аракелпес. Ко джемати. Ова е будбитно. Ова аракелпе од те коте со треба да се те аракелпес. Ако лајта не корисна, тева керап ко джихади, офтана на корисно кај. Ака на офтано корисно ахи ко ниво. Аракля коте требало овто вол. Ема да во сахабија дженнасен да почитујне насне ко Зейд ибн Сабит радијаллаху анху. Јек диве леле опидева возинела пидева ем таро јек пути а вола леске Абдул ибн Абас радијаллаху анху. Жарена кој Абдул ибн Абас посланику алейхи салату ва селам кергјалеске дова, значи че ѓалеске пиплум кем кергјалеске тол најшукар тумаче Кур'ан ескор. А пазинен кај џала ко мануш кога со пишење о Кур'ан. Окова кога со тоно врбашо знаење баш о Кур'ан. Ову прал, о Зеиту прал ки дева, ки пи дева. Џала Абдул ибн Абас лело узде дева кере. Ем те возиноле. Вакерлалеске о Зейд ибн Сабит радијаллаху анху. Акла Абдула муко узде. Муко вакерла узде на мангаваме те возинема. Вакерла мен а ѓахар сика ѓамен е Аллахе скоро посланико алейхи селам те почитујно колен кога светан учиме. А мен а ѓахар сика ѓамен е Аллахе скоро посланико алейхи селам те почитујно колен кога светан учиме. Ембиралеске деве те возиноле. Вакареске Зейд ибн Сабит радијаллаху анху. Акла Абдула дема то вас. Далалу Абдула ибн Абас по вас. Ако чуминарес скоро вас. Ако со кереа Зейд, вакерла амен, а ѓар сика ѓамено посланико алейхи селам. Те ова олеске рефлибете. Вреднине напес и еке. Кој тано кастар повредно ко Аллах те бареке ва таала. О Абдул ибн Абас џанела о вредно се Зейд скоро, Зейд џанела Абас скоро. Абдулла скоро. А ѓари нола геле англе бут искреностеја, бут пралипаја, бут вредностенцар, бут лејбаја знаење, бут аквалукоја, бут иманеја ко Аллах те бареке ва таала. Макелина дека ов сине јектаро најшукар кога со џанела сине те керел поезија. Поезија. Ов хем лескоро чаво. Дуј џене сине о најшукаро кола со керена сине поезија. Па кога преселингја ов, џанена сине о манушате ва керен поезија башилеске. Сарамен дека на те ва керав те гилавен касиде. Нели? Леске. Ем те ва керен ако ов преселинги поезија. Кој више ка ва керел, а да ва со ва кергел Зейд ибн Сабит. А џанали кој ва керла клалафе? О Хасан ибн Сабит. О Хасан ибн Сабит тано е посланико скоро поезичари. Е посланико скоро поезичари. Некогаш ако алим те кера леске лафе кој објаснав ме кој тан. Ов керасне поезија посланико шинолале. Ова керла баш и леске, ва керла преселингјали о преселинги поезија. Ва керла кој више палим поезија ка керал. Без знаење ахи. О Ебу Хурейре радијаллаху анху, ва кераот ме ги анавакува со аменде позната анава. О Ебу Хурейре хадисија, знаење, хем знаење. О мери знаење. Кергјали скоро лаф, о Абдул ибн Абас знаење. Кергја калин сане скоро лаф ја. Ако Ебу Хурейре радијаллаху анху, ва керала муло, која преселингја о Зейд ибн Сабит радијаллаху анху, ва керала муло о сахаби кога со сину уче и накој умете скоро. Пази, саби изјавата од Ебу Хурейре. Акла муло о сахаби кога со сине уче и нако е умете скоро. Надинајамен дека пали олесте ко воло Абдул ибн Абас. Надинајамен дека пали олесте ко вол о Абдул ибн Абас. Е муло ле Абдул ибн Абас? Уло. Уче и нако. А кај се морате си да поуке дека одини на не панч вактија намази селам алейкум, алейкум селам, хем кере.
На не одина агар ме прави. Па керио посланико алейхиссалату вассалам најкорисно ко Аллах та но кова кваситано најкорисно ко мануша. Остано најшукар ко Аллах. Окова квасо најкорисно ко мануша. На не одини којан ко мезџиди кланингјума ги ахиле лума ги ме фамилија ме коле. На бе. То енсине саа кала мануша кас каме со кера лап сапе фамилијенца агар. Па дена е кас ке дерсите керасне, со кава керасне. Кој кола ми гесне пример. Секој ко по поле буткер ге бутиола. Ем достигнинге дереджем, оджемати гело англе, преселинге посланико алейхиссалату вассалам масандо. Лес коронај бахтало дивева кело Абдулlah ибн Месуд сине, о последна моментијата роле скоро живот. Кого сахаби асаре неко Сафија, о праги перда, о Ебу Бекр диклале, мислињата какавол, па панли перда кергјалис класијате продолжинен, емо посланико алейхиссалату вассалам масандило ахи. Вакирно ченакија, лески рицел со сине посланикоскиро сваринга пелески. Деко муслимајна шејтен функциониринен хем бизолесте. Шајте функциониринен бизолесте да. А одвајтано буд битно. О муслимајнате функциониринен сека са хем бизо нека скоро. Те функциониринен те продолжинело дине англе. А никога шо ислами на нете джал англе саджи коте секој задоволинела прес одолеа сојтано најтикно. Задоволинеа ме надалеа. О најтикно ибадети задоволна сум. Елхамдулилахи, козом шај, валлахи, елхамдулилах. А дујналу коски на вакера јагар. Елхамдулилахи, е кручко и клјола. На дупла с мене. На задоволинеа ме надалеа јагар, това скромна. Ама која ибадетески, елхамдулилахи, кол дуњам ги терабе, пак на суте керабе. Одовај. Джанеани сар буд сием кога ја хиретеске мангаја минге скромност, козом одобором, ама кога и дујна лукоске мангаја минге, абе как натена мучињанто ко терне берша кога? Абе ко терне берша да тоа те мучињето баш ислами да исто. Ко пуре берша со. А саке посланик алейхиссалату вассалам користинен тумаро тернипе прето пурипе таво, тумаро слободно време презаузиметовен, тумаро саспе пред нас свалетовен, тумаро дживдипе пред мулетовен. Хана морате користина аменаhi. Ако терно на користина по време кој бадети ко алем ко поле кова со керајалес келафе овта ракил по танкоте ко джемати. Ништо ај. Па макар валлахи, па макар ко джематите оволо кова со ко држинел ово мезџиди. Ов ковол домакине мезџиде скоро. Амин кергем лафи, кога кергем лафи баш животе сахабен горо пред биек беш дуј беш, кергем лафи џувляке која со одржинела сине е посланико скоро мезџидем до бинја дженет. Баш одова. Секој требала таа ракел по танко джемате, ама на само бешиндо ајке Абдулазис солот. Ти чел писакова минати ко зидо ко алија. Ама мен джана јаде ко алија. Ама ту кога нешто какере. Ту да нешто кога какере. Кога кој ко мезџидите дикја кава мекергју. Те джане. И наградат ли ко Аллах? Ма кога туда нешто кале, туда нешто те реагирине, туда нешто те кере, па макар те дели не чаше муслиманенгем те чорленге пани, пример. Одовај датано садака, одовај да корисно муслимани. Мора за те пија чај тајджи кере самија. Те на нос самија на но чај. А сојадва нешто со производинела пе прво, самија джнате производинел чај па после керелале. Набеахи секој джанла те керел чај. Секој ка покушинал е пути ка рунел, дито пути, трито пути ка кереле. Ама на мангаја, ахи на мангаја, си клилем деко самијат лате којем те керело чај. И награда секаски рико Аллах, ама морате над преваринаме ко керибе шукар букја. Ема јар само джемати каджал. Сека саја, ем бизонека скоро да, у ислами, ка теринал соске шај, те теринал. Молина Аллах тебараки ва таала, те преминуваме да каква мубарек масек секоја мари барети, молина Аллах субханаху ва таала, то простила мари јавна тајна барем тикне гюнахија. Молина Аллах субханаху ва таала, Аллах тебараки ва таала соколе муслиманен кога сонанеле нифтира, сифира, топскрбинел лентари при рска, молина Аллах субханаху ва таала се муслиманен то слободино та гутезни реваста каква мубарек масек.
Molina Allah tebareke ve taala ta kal sayget men kotem toven. Molina Allah subhanahu wa taala te sponelo muslimanenge srca pa makar jek muslimani ku isto ka jeko zapad. Molina Allah subhanahu wa taala te smolino pesamenge te pomožnama te promenina rustajne ko pošukar. E molina Allah tebareke ve taala to prostinama mariyavna tajna bare hem tikne günahia jande hem biza jande günahia molina Allah subhanahu wa taala توكسنا وجنة الفردوس تلك وليسكر بلمني توموي اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا ونستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيك